Udumo 71.4 FM olwakho nawe. Siluphakamisa udumo kuye sithi amen, sithi amen. Thina siluphakamisa udumo kuye sithi ke amen, sithi amen. Bazalwane siluphakamisa udumo kuye sithi amen. Oh, sithi amen, 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 amen. Siluphakamisa udumo kuye jamemeza sithi amen, sithi amen. Masivuke ekuseni siluphakamisa udumo kuye, emini siyaphakamisa, phakathi ebusuku siphakamisa udumo kuye, sithi uvele yena yethu fanele kubonga, akekho fana naye. Sithameni, sithameni, asikhathali siyaphakamisa, siphakamisa udumo kuye. Sithameni yebo, sithameni, siluphakamisa udumo kuye, sithuvele wena wethu fanele ukubonga, uNkulunkulu wanamhla wayizolo naphakade. Sithameni, amen, amen. Hayi, siyaphakamisa udumo kuye, sithameni yebo, sithi amen. Siyaphakamisa abazalwane, siyaphathama phambi kwakhe, sithi amen, sithi amen. Lalelani bazalwane, ngesikhathi isimo siphakama ngamandla, nathi siphakamisa idumiso. Bese sibhekana nesimo edumise namandla, bese uNkulunkulu uyangenelela. Sithameni, amen, amen. Lalelani bazalwane bakaNkulunkulu, uthi lapho imithwala amandla, bese nathi sithwala amandla siyabuya.
Awu siyabonga kanzakwethu, siyabonga kakhulu intshumayelo ke le bengithi akuniphe yona nje ekuseni sicela usuku. Mina igama lami nginguPatrick wakadladla eNkandla eMahlatha Mnyama, ngikulo udumo 71.4 FM. Ngithi inkosi inibusise nonke, nisezwile nje intshumayelo kanye nomculo noma kanye nendumiso kulo udumo FM. Inkosi engathi ngihambela emndenini yenu, ihambele ngisho ey'nganeni zenu, ihambele nakubazali benu nakuwo wonke umuntu osondelene nani. Nithi nje umusa nothando lukaMoya oNgcwele kanye nobukhulu bakhe nje nemisebenzi yonke yakhe ayenzayo empilweni zabantu ngokubathanda nangokubathokozisa, engathi ungahambela kini, unisize niphumelele kuzo zonke ifiso zenu. Inkosi inibusise. Kahle.